Daimbag nga malentay aming kakabsat, kaya nadanon manen daytoy segment tayo dito kabsat channel nga trabaho ken serbisyo. Daytoy nga episode na isang sangayan, na very special daytoy guest tayo. Ken karagiti damo nga buya daytoy po ket plataforma iti congressman tayo dito 1st District, the Honorable Representative and Deputy Speaker, the Gracious Victor B. Savillano. Ket ti bisita tayo tatapo na isang sangayan kaskunak, we are still celebrating the Fire Prevention Month, today ito nga bulan March. Iti bisita tayo awan sa Bali, nuhaan nga iti Provincial Fire Director, may sapay nga isuna iti Commander iti Regional Task Force COVID Shield, and concurrently, the Deputy Regional Director for Operations, the Bureau of Fire Protection. No other than our very good, our special guest, Superintendent Bonifacio C. Carta. Thank you very much, ma'am. Naimbag nga maneng tayo amin, gagayan ken kakabsat, ken kadi amin nga dumdumngeg, ken nagbuy-buya iti live kabsat channel nga proyekto iti inguten tayo nga congressman ket sakbay man ti amin kaya't kuman nga kablaawan daytoy nalaing nga congressman tayo ken alaik man lang daytoy gundaway nga agyaman ta nuhan ko mga nangrugi ti lenden season tatakit di ko mamanday nga rugyanda dayjay proyekto ni apo congressman nga mangipatakder iti napintas nga to story nga pagyanan to dagiti miyembro ti BFP iti Ilocos Sur Provincial Office. Nagkapo dito iti congressional fund ni Apo Congressman Circuit. Ulitek agyamanak iti interview nga pondo tapno may patakder tayo ti permanente nga provincial office ti Bureau of Fire Protection. Wow, nagpintas nga damag daytan sir, and we wish you all good luck. Tatatagayan iti panangirugi, panakairugi iti panaka-construct daytoy nga headquarters yo diti probinsya ti Ilocos Sur. Yes, Kakabsat at that time ditoy may sapay kung mga bisita tayo ken kadwa ni Superintendent ni Apo City Fire Marshal Tivigan, Senior Inspector Rex de la Cruz. Ngem nakaladladingit natawagan isuna ket timmaray at the fire incident di jay pantay daya iso nga masapol nga mapanisuna aksyon agad serbisyo publiko. Sir, nung payawanen niya po Chief Fire Marshal iti Vigan, ikan na kami man iti update may papandag iti activities yo iti panakaselebrar iti March as the Fire Prevention Month, as well as your COVID update dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur, sir. Muna di amin na po kahit kumambay nga i-discuss dito'y Fire Prevention Month natin, dito tintay tatakit ko kunana sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ket agpaiso gagayan kayo kakabsat nga ti Bureau of Fire Protection ket adalang dita abayo nga mang tumulong ka dagiti agkasapulan ang nura na iti ditigra nga maited iti naranggas nga uram iti komunidad tayo ket kada kabayatan iti panag-celebrate tayo iti Fire Prevention Month naangay tayo iti kunada nga kick-off ceremony nga ori dati iti pandemic na ipasayangkat tayo dito nga kick-off ceremony tapno maigunam-gunam tayo kadagiti constituent tayo dito probinsya di Ilocos Sur nga ti Fire Prevention Month ket dimteng manen amo tayo during Fire Prevention Month iti bulan iti Marso ket talagang nabara ti aglawlaw tayo ket no kas pangaringan ta nabara basit laeng panagsindi o panagrugi ti basit nga apoy ket mabalin nga mangirugi iti dakkel nga uram nga mangperdi kadagiti sansanikwa tayo ken kadagiti giti biag no kas pangaringan ta mabati ta iti uram. Ket nagpaiso na gagayem kan kabsat ket dumawatak iti basig nga dispensa ta nagapunak di regional office we were about to make some adjustment on our strategies and tactics on how we're going to protect our people with regards to this COVID coronavirus 19. COVID coronavirus disease 19 due to the upsurge of COVID cases in the region, although the NCR is still the highest. But medyo umat nga tumed iti cases. Iso nga tuloy-tuloy latta ti panang suportami kadagiti may sayangkat nga moves dagiti local government officials tayo dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur.
Ket no may panggap dagiti safety consciousness measures nga naisayangkat iti probinsya tayo, mapadayawan akman nga mga report kadagiti kaprobinsaan tayo nga ti Bureau of Fire Protection ket nagdeploy kadagiti tattao na nanipod iti March 2020 kadagiti naduma-dumang nga borders. Ti Ilocos Sur, Ilocos Norte border, Ilocos Sur Abra border, Ilocos Sur La Union border, ken Ilocos Sur Mountain Province border. Dijay ko ket hanggang natatag kami kabsat ket adada pa lang dijay nga tumultulong kadagiti dadumang nga government agencies dagiti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ti agencies ken dagiti kameng ti Philippine National Police ken the Armed Forces of the Philippines. Ket nakatulong tayo med babayan ti pag-deploy tayo kadagiti contact tracers DJ Kapitolyo manipod idi July 28, 2020 hanggang natatta. Kaya dito med idi insayang katda dagiti antigen test timulong tayo kadagiti medical technologies under ti Provincial Government of Ilocos Sur Health ti Gabriela Silang tumulong kadagiti medtech ag swab kadagiti sombrek dito'y probinsya tayo, tap na masigurado nga handa nga infected iti COVID-19. Ket naisayang kat da ito, nanipod iti November 20, 2020, hingga na iti March 4, inopen da gaminin, di border nga, ti requirement ket hang antigen test no diket dagiti RT-PCR test. Result, ti pakita dan. Okay. Ket no negative, sir, dayjay tao, mabalin na ti sumbreken. When, ma'am? Ngem no awan ti result na ti dayjay nga test na, awan may pakita na, haan nga makastrek. Mabalin na tamam ta itawag da iti local government unit nga papanan na. Taso dati mang sabat tapno i-quarantine da. Wow. Tapno sigurado. Okay. So, abala pala ang ating Bureau of Fire Protection. Since the start of COVID-19, sila na rin ay mga frontliners. Yes, ma'am. So, nitong March, sir, kabila ang inyong activities kasi nga Fire Prevention Month. Yes, Gusto ka na naming maging guest nung unang linggo pa lang. Kaya lang alam namin, may feedback sa amin na napaka-busy po ng inyong office. So we are very thankful that you are here with us to give us the update on your office activities. Yes, ma'am. Po. So with regards to the Fire Prevention Month activities, our office has already conducted the Fire Prevention Month kick-off. Then we have also launched the so-called national BFP National Contest on Apoy at Lente, a BFP short feature film to photography festival, the simultaneous execution of the so-called wake-up call or Oplan Ligtas na pamayanan wherein our people are getting outside their station with their fire trucks to their area of responsibility in the community area, sounding the siren and making some advices and guidance to our community regarding fire prevention. DJ, advocacy yung art and the Lent. Dati DJ yan niya, sir. Yes, Drawing ma'am. Yes, hindi ma'am. yung tatan theater. Yes, ma'am. Actually, Video film in dan. every region, we have already conducted so many compositions, jingles, and songwriters in the Bureau of Fire Protection. And sino iti maki-contest ka rito? Among your ranks or even our students? The participants are among our ranks and we have to compose anything, maybe in the form of a jingle, and maybe in the form of a song, maybe in the form of a rap. Wow. And with the complement of the so-called music television aspect, Ibig sabihin nun, nag-TikTok din ang inyong mga ranks, sir. Not just the TikTok, but it's MTV style. Wow. Wherein while they're saying their piece, a lot of video presentations being played on the heroism of our fire service personnel, putting out fire, rescuing people in danger, and everything that indeed they are saving lives and properties of the people while telling the message in a form of a song or a rap. Wow, that's so the maybe our listeners, our viewers may download those compositions of our own BFP personnel, and indeed they were going to
to appreciate the message and the lesson that is being indicated in the Wow. lyrics of the Interesado songs. na nga makakita o namang buya. DJ Yes, ma'am. Facebook fan page or account, ma'am. 80 Bureau of Fire Protection. You could upload there in the in Region 1 the so-called Bombero Packs and Features. Bombero Patch. BFF. Packs means truth, facts and features. Facts and features. Yeah, when you will be looking at that page, Okay. a lot of posts are FB being dito, yes, Facebook, FB, sir. Facebook page, Wow. yeah. Okay. And Quite maybe if you're going interesting. to see those posts, we will also see my page there because once I was being interviewed there also in the. Actually, we also have this program in the BFP Region 1, Yes. the Bombero Packs and Features, wherein we are informing the public in the form of the social media Yes. regarding our advocacies, regarding our different fire prevention measures, and why indeed that the campaign is very effective, but indeed we still have fire incident in our respective communities. So Wow. it's really part of the culture of every Filipino to be safe always, to observe safety always, para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng sunog at aksidente. It is also the culture of young Filipinos now to be connected to social media. Yeah, So oo. napintas sa unay medyo medium yo to Yes, give ma'am. that message of preventing fire and be conscious as well, to be safe through the social media and using jingles and Yeah. songs and perhaps even video clips and video films. Yeah, very- Congratulations, Apo. So, Nyapay. Adupay ma'am, with Sige regards lang, go ahead. with regards to the Bureau of Fire Protection in the Ilocos Sur Yes. province, the province Yes. of Ilocos Sur have already launched. Okay. Natapos ka na po because the BFP nagsimula po tayo nung actually I assume my position as Provincial Fire Director on October. Last year. Pag-assume ko po dito and in my capacity as the Deputy Regional Director for Operation, nagkaroon po ng yung Typhoon Ulysses sa Region 2. Okay. So we have launched the so-called Project Jonas. 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 Because sir. our Regional Director is Senior Superintendent Jonas Rivera Silvano. Okay. And I started to make some concepts. So J stands for? join our nation's act of stewardship. Okay. So in that particular project, we were able to collect relief goods from the different provinces in the of the region. region, and we have already collected a lot of donations, relief goods, and some sort of cash coming from our generous personnel and the relatives of our generous personnel Supporter. being joined together, and it was delivered to Region 2, Cagayan. The typhoon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Nakatulong po ang Bureau of Fire Protection Region 1 to our brothers and sisters there. Mga kamag-anak na mga bumbero rin natin ay natulungan natin doon. So, tuloy-tuloy po yung programa na yun kasi napakaganda. So, in my capacity as the Provincial Director of Ilocos Sur, I've also started some activities in line with the Project Jonas. Yes. Ito yung kanada nga Yes. feeding and Feeding share your program. blessing program. So, di ba ma'am, pinagbawal na yung mga parties during Yes, Christmas. wala na. Get together. So, we want to celebrate Christmas parties with our people in the jail, but unfortunately, because of that prohibition, naipostro namin doon sa Valentine's Day. Last February. So, nag-request kami kay Governor Ryan na bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng project. Okay. So, we were able to generate some hygiene kits. The fund supposed to be used for the Christmas party was used in For the buying purchase. hygiene kits Yes. for our persons deprived of liberty. So we were able to produce 220 pouches of hygiene kits composed of So, soap, but towel, toothbrush. toothbrush, and toothpaste. Nasa Okay. pouch po yun. Yes.
and part of the Share Your Blessing program, or we used to call the feeding. So, ako kasi bang farmer ako, marami akong na-harvest na glutinous rice. So, I donated Sacks of rice also. And some of our personnel are also working on coffee producing towns here. Yes, They give us i-uptaw. cacao powder. Wow. And I-apply kayo. one of my municipal farm marshal also donated yung Muscovado sugar. Muscovado, yes. Yung brown sugar na yeah, yan. brown Which sugar. these are all nutritious and so, organic. nakagawa kami ng tinatawag na champurrado meal for the people of persons deprived of liberty of the provincial jail. Wow, congratulations. So, kami during February. Dapat dalawa yun because month of heart. Kaya lang because of the very busy schedule of our provincial government health service in Gabriela Silang, our bloodletting activity was pushed through on March. So March 8 po. Nagkaroon kayong bloodletting? Nagkaroon kami ng bloodletting activity in coordination with Provincial Health of Ilocos and DCBB Bombo Radio Dugong Bombo. Dugong Bombo. Yes, I remember we were that able to with the collect, Red Cross. Yes. Congratulations, sir. I think we can have a phone patch later on sa actual na incident po na in-address ng ating si Chief Marshal ng Vegan. We'll try to reach our Chief Marshal at makausap natin actually yung kanilang actual na serbisyo or pag-address ng isang sunog sa Pantay Daya, Vegan, Ilocos Sur. Anyway, sir, sorry about that, but that's just to tickle our viewers. Tapno makita tayo met iti aktual nga aramiden ti may Chief Marshal. Nagpintas ko no Pantay DJ site, but padasen ti staff tayo nga kontaken through video call tapno makita tayo ndiya kamunto no kasano iti or phone patch, phone patch with our Chief Marshal of Vegan. Sir, tell us more about modernization programs or updates ng inyong office. Apart from having a new building in the coming months. Actually, we don't only have a new building for the provincial office, but due to the coming of the modernization program of the BFP, have already started the groundbreaking of 5 fire stations in the province. Wow. Candon, Sinait, Adilem, Suyo, and Quirino. So these are well-funded by whom? The national government. Well-funded by the national government. Actually, this was supposed to be on the 2018, but because of the tedious process of bidding, procurement process, so it was realized on my time. So that You're would very be lucky. Very lucky for me because this will be inaugurated other feathers in my, on your cap. Yeah. Congratulations. So, nag-start na po and we will be monitoring the progress of this construction and most probably new fire trucks will arrive in the province of Ilocos Sur, and I'm hoping also that the other municipalities will also be donating lots for fire station because in the province of Ilocos Sur we still have 8 municipalities that don't have fire stations. So 34, 30, yes, 30. Yes, ma'am. So, the city at Dan, yung mga maybe our good congressman could do something to enact some laws of donating, talking with our local officials, of talking to our local officials, and maybe he could again allocate some funds for the Sir, nagpintas nagsurat ka official kaya po congressman tayo, ta makikamayat kayo iti local government units, counterpart da iti lote, kundi funding ko po national government. Actually, I've already talked to 3 local government officials, namely Burgos, Galimuyod, and Nagbukel, that I have already taken their commitment to donate lands, and most probably, they were also going to construct the fire station because the Bureau of Fire Protection has already set up some standard of fire station for at least... May sa design? Yes, ma'am. If you want to see the design of a standard fire station, you can go to San Juan or Santa Catalina. Yes, because that is the that is the so-called standard fire station for
the municipalities. Dito yung equipment, the trucks and equipment, equipment laingin, iti amin nga fire stations tayo nga, adda karagiti na dumadu mga ililin, sir. Yes ma'am, but tuloy-tuloy pa rin po, tuloy-tuloy pa rin ang procurement natin because yung mga equipments natin ay nasisira din naman. Yes. So, nagdadagdag din tayo ng tao, tuloy-tuloy yung recruitment natin ng mga new firefighters, new members of the Bureau of Fire Protection for us to be more in strength and we will be capable to serve our people and we will all going to save their lives and properties because basically, when more stations will be constructed in our province, our services will be getting near to the people. Unlike now that some cities, some municipalities are being clustered by fire stations that do not have fire station. So naka-cluster po yan. Like for example in Narbacan. 2 or 3 towns. Yeah. Ang Nagbukel is covered by Narbacan Fire Station considering that Nagbukel doesn't have fire station yet. Yes. So dahil kay adayo ma'am, adayo ti lugar na medyo nabaybayag ti responde unlike no addanto para bombero di lugar dan nas asidigto ti panagresponde da ken addanto man didigra nga mapasama dito ti probinsya tayo nga Ilocosur ket adadunto dagiti bombero nga tumulong ket malapdan tayo ti dakes nga mapasama. Do we have enough personnel or firemen or fire officials nga agresponde karagitoy maaramid bueno, dayo mapo nga insidente iti urang dito probinsya tayo. No, ti enough personnel ma'am ket we have enough considering on the personnel to population ratio of the of our standard personnel to, kasi mabasit gamin ti population ti dito taga addayo dagiti community unlike in Metro Manila, thickly populated so maraming bombero. Okay. But under the law kasi dapat it should be every municipality must have at least one fire station to be erected. Okay. Ideally ma'am. Ikadaili. Sir, adu dagiti dendengeg, anyam dagiti safety measures no ti may nga household kang runaan na dagiti hapong adadang agjijan tan ti balbalayda. Because of the pandemic adadatay nga confined within the comfort of our home. So, anyamat dagiti tips yo, when anya dagiti safety or precautionary measures nga may share tayo kadagiti agdingdinge or agbubuya. Actually, in every disadvantageous situation nga kunada, there is always an opportunity to be taken out of that disadvantage. Sa mga po, no, gaputa pandemic, kaya daamin ti tao di yung nagtibalbalay, di band iti pamilya ken pa nagkaruba ket adda di jay. So although ti fire safety measures tayo dito yapo ta adda ti yung nagtibalay, haanan nga masapol nga agbalintay nga bombero ta na maging conscious tayo iti panagtalged tayo iti nagtibalay ta may sala nga basic po iti isursuro tayo iti kuaglado ti fire station ti bombero gamin manakit kitaan mi nagin inspect kami iti building is the evacuation. Okay. The place of evacuation or the so-called means of egress. Nga no kas pangarigan ta adda mangyari nga pasamak nga haan nga nasayat itinog ti pagtayngan adda makaruwar nasagsigay da ka makaruwar ka. Ket kadagiti dumdumngeg nga gagayem ken kakabsat no mapantay iti may isang establishmento ta imadang tayo iti 10 to 15 steps nga simrek. Agpanunod tayo. Diyan din nagapuan tayo no adda mapasamak di jay adda kadi rumarantay nga sa bali. Right. Ket no awan ti rumarantay nga sa bali ket nasawen kakabsat ket fire trap tayo. So there is always secondary means of escape. Nga mapanantay rumaranta. Dayay pananatan tayo adda mapasama di jay. Ang asilaing iti sumugod din iti when salbar panagkamat may ruwarda. Napakahalaga po yung pagkakaroon natin ng contact with our fire service personnel, dagi telephone number ti fire station na mabalbalin mga alaan tayo direct contact ti city fire marshal tayo. Tano adda mas pasamak ora makatawag tayo nga sigsigida ket makapagparesponde nga sigsigida iti fire truck ken natatawo nga mabalin nga tumulong kada tayo. Kastamit iti pagtaingan tayo masapol nga kasi iti required gamit ket adda ka mamesa nga firefighting equipment ay fire extinguisher ti kada pagtaingan. Gaputa iti kinakurapay iti panagbiag una antay pay nga kada makan. So dayi timba lang nga po, 20 liters nga timba.
makanayan day jayan nga pangpatay tayo iti pisit nga apoy no ati daytoy ket mangrugrugi pa lang ket nagkakaruba tayo ta adda sa gagaysa tay nga timba nga naka-ready iti pagtaingan na no kas mari ka na daur uram bumitbit lang ti mesa nga timba ket makatulong daytoy nga mangpatay. Okay. Iti apoy ket pagtalay na din tayo nga addalat ta na punno nga mesa nga timba diyo nagtibalay. So that is very simple way of fire suppression measures. Tintimba tayo. Okay. So, The electrical wirings kada amin maobserbaryo nga dagito ket ti adada nga cause of fire incident ganyan kung may advice tayo kadagiti apong adda iti household. Almost 90% po ti fire incident tayo ket naggapo iti kuryente ta hantay nga mapaglibakan nga amin nga tattao ket agus usar ti kuryente. Lalo kadagito nga tiyempo niya, sir. Napudot, air condition, ket dagiti safety measures mat ti pagpangip ti kuryente dagiti kunada nga octopus connections. Octopus. Dagiti saksakan nga nagadu ti saksakan na nga extension cord ket dagiti extension cord gamin ket pang temporary lang data han nga mabalin nga pang permanent ket no hantay nga usaren dagiti appliances tayo mabalin ket ikatantay ti saksakan na ta at dagay medyo tendency na ano nakasaksak dahil appliances ket medyo aglukay. Ket ag-produce iti kunada nga arc kasla dahil welding. Electrical spark. Yes. Dahil gamin arc nga dahil ket ag-recreate iti very high intensity heat nga pati dahil copper wire na dahil ngipen ti kwati saksakan ket matunaw gapo iti kinapudot na. How much more no dahil saksakan ket nakaay kabil yun ti poste o no yun ti wall ti balay. Bueno, abay ti katreda, abay ti lamisanda, si degkaragi ti ubing. Ko sa ti bagbagada nga hantay nga liplipatan lagi jay nga dati pa agsusukot nga panang charge iti telepono, electric fan, radyo, TV, adyan ti kunada nga overloading, electrical overloading. Dagi ti kalimitan nga pangrugurugyan iti uram iti uneg ti pagtaingan. So masapol nga i-avoid tayo dagijay tapnohan tay nga karon ti uram iti balbalay tayo. Dito provincial office anya iti kasla immediate number yo hot number or call number nga tawagan da. Adda ka di 3 number, ay awan 3 digit, ay awan. Tapo daytay 911 When? nga gapo di national ket mabalin lat nga tawagan dayeta. I-transmit da kayo. Ikwada po ipon patch da DJ. Phone patch. Okay. Kasla DJ concept ti 117 idi. Yes. Nga no timawag ka ti 911 madamdama kapatpatang mo di operator, i-connect na ka again ti nearest responding unit. Madamdama balay mo, residential or area. Madamdama kapatpatang monton ti Bigan per station no dito ti Kabigan. Nanyan man ti lugar mo madamdama kapatpatang mo kasi i-connect da ka dijay. Through 911 no. Ganun pala. Han nga makastrike sa dati connection tayo kay ni Chief Marshal Rex de la Cruz. Pagpadasan tayo lahat tamamuan tayo nga I'm sure very busy team ni Apo Chief Marshal Rex de la Cruz. Sir, dati at the Facebook page yo nga kunam itatay niya. Buyain da DJ mabalinmet nga DJ Dan nga request iti assistance yo. Mabalinmet ma'am. Okay. Nga mas probably baka awanti naka-monitor ta DJ specific segment lang gamin DJ kasla part lang ti social media concept dissemination on fire prevention wherein we will air our advocacies. Some peoples like this segment are also being interviewed. Experts are also being interviewed there. Okay. At sinasabi nila yung mga pwede nilang i-impart sa mga community. Yes. And most probably, I was also invited there once in the Bombero Facts and Features. So kung i-browse nyo po yan, makikita nyo po yung mga segments every Immediately week. after the show, I will browse that. No? Ada nakita nga website yo so nga namuak na Ligtas na Pilipinas Master Plan. Please tell us more about that, sir. The Master Plan iti Bureau of Fire Protection. Actually, the Ligtas na Pilipinas Master Plan started during the year 2018. Okay. Kahit nagsimula dito, hindi ko nada nga oplan ligtas na pamayanan. Tapos na yung oplan ligtas na pamayanan, pero ito dito oplan ligtas na paralan.
Uplan ligtas na tanggapan at saka apat kasi na ano yun eh. Yearly dapat nga malpas. Marika dito isa. Iba rin yung kaisa call to action, yeah. against destructive fire campaign with business sector. Yes, ma'am. Oo. Okay. Yun po yung mga ginagawa namin sa pagkakandak ng fire safety inspection, and we are going to post some posters sa mga at nakalagay po yung mga safety reminders doon sa mga posters na yun sa mga business establishment. Yes. I was working at the height of operations DJ Leyte, and we had a fire drill. At the same time, adda na regular visit the opisina ti Bureau of Fire Protection nga kitain nagitay hazards and risks of a building. Yes, ma'am. Do you really regularly do that even here in Ilocos Sur? That is part of the so-called the fire safety inspection activities po ng mga local fire service officers natin na periodically every year nga sabay da nga makapag-renew iti business permit daket dumanda ti kunada nga periodic inspection activities. It's part of the requirement. Yes, that's part of the requirement. So because of renewing a license Yes, or to ma'am. operate. Under the law kasi po, any issuing body, permitting body cannot issue a permit without undergoing to the fire na... Kami kasi yung last na mag-recommend for issuance na ng permit pagka na-inspection na namin. Any activities, any event na supposed to be dapat mangyari, dahil kami tihan nga mararamid digiti do mga local kasi sometimes the BFP has been taken for granted noon, but now nakita na nila yung importance ng kasi the essence of having been inspected first before implementing the activity would save more lives and properties because the BFP will be able to see hazardous activities, hazardous materials, or risky situations, conditions, or the so-called fire safety threat. So assess so the Bureau of Fire Protection will first assess the place where the activity should be conducted or the business should start. Like for example, restaurant, places of public assembly. Hotels. Yes, hotels or residential. So, even school buildings. So that is really part of the mandate of the Bureau of Fire Protection. It's a regular job. Conduct inspection first before doing something. But we have noticed nga hanlang nga frontline work or duties. Yes, ma'am. Yararamidan iti Bureau of Fire Protection, even the advocacy, but partnership with other institutions, like Women's Month. I know you also celebrated Women's Month, because sir. we have also a lot of women in the Bureau of Fire Protection. Yes. Okay. And because of the so-called, what's that law created before by Corazon Aquino, the equality of man and women in Gender. nation building, gender equality. Equality and gender and development in agencies. So you also have programs on that. So, that's very good. So, dito Provincial Bureau of Fire Protection ti Ilocos Sur ng opisina, adumet ti babae ng estapyo. Adamet mano, sir. Really, I have 6 female staff in my provincial office. Okay, in the provincial office. Ti opisina niyo, sir, located? Located in Bantay Fire Station, just the southeast corner of Bantay Arcade. Yes. DJ po likod na ti pagpatadaran ti provincial office. The fire trucks ngamin di jaya. A parking area ngayon Yes, it's the provincial BFP office. Yes. Dati po dito Bigan. Kaya lang, so DJ ti permanent nga pagyanan ti provincial office, DJ Bantay. Dati kunam nga ma-construct will be located at that will be the permanent home of the BFP. Sino tati location na, sir? DJ ma'am, DJ lang likod ti Bantay Arcade. DJ Metlaen. DJ Fire Station, ma'am. The open space kami DJ. When open din yung magbalinto nga two-story. Yes, ma'am. At mayroon ding allocated space for the parking of a fire truck. Okay. Congratulations. Amuyo po ni Sir ket triple dato'y current nga task na or obligation na dito'y Region 1 to probinsya ket very trending ni Seren. Naamwa kita he was an outstanding student of criminology at the University of Northern Philippines. And then isalaysay mo man sa kasano ka nga
nakapan iti Bureau of Fire Protection Office? Actually, ma'am, I started as a criminology student and Yes. after passing the board exam, take one, Wow. Okay. I first worked in the private sector. I worked as a private detective at the Duty Free Philippines. Then In Manila? yes, ma'am, in the airport. Actually, I was posted in the airport. Okay. Then, because we are only earning minimum salary, so I have to seek for greener pasture. Yes. So I finished the probationary officer training course at Camp Kapinpin. Then, in that training, I was able to grasp the different discipline on military discipline. So after the training, I ventured other avenues that I could be employed in the government service. So I took the PNPA cadet admission test, Okay. the Philippine National Police Academy cadet admission test. Then I passed. I joined the Magilas class of 2000. I graduated 2000, year 2000, and I'm already in my 24 years in 22 years in service. Okay. Magti 23 na po. So from after graduation, I was assigned in the Department of Interior and Local Government at the Office of the Assistant Secretary for Public Safety. Then after ERAP has been ousted as president, I joined the line, the mother unit, the Bureau of Fire Protection. I was designated as substation commander of Tondo Fire Station. Manila. Yeah, Manila. Actually, the half of my career is Manila. I became the chief of the operations of the Manila Fire District, chief of personnel, administration, intelligence and investigation, almost all assignments in the field. I have already seated. Then when I was promoted as major or chief inspector, I became the chief operations division of the entire National Capital Region. Wow. Exposed ka, Yeah. tinaka-adado. So if you're going to browse my CV. my name in the YouTube, you will be able to see all my interviews in the national television. I have seen one actually, sir. The, so, the fire in Tutuban. Tutuban, Yeah. okay. Crowded din yung area. Yes, because I was the first responding officer there. Yes. So I was the one being interviewed by GMA 7. Okay. Sir, makita nga nabayag kan ti serbisyo. Yes, How do you find serving our Filipino brothers, the Filipino people, in the landscape of fire protection? Actually, it's indeed a very fulfilling Okay. job. Okay. Because as a public safety officer, Okay. it was my principle to Eh, serve. wala siya. It was I Yes. set up to serve God, Pindot country, ko. and people. Yeah, God and First, God first. God first. Because I think my success in life God has very great contribution because in every undertaking that I used to do, I always set a space for God because I always join different religious activities. Even in the Philippine National Police Academy, I became a member of the Catholic choir. So you're doon a lang. good singer. Yeah. So, pasample na. No, I'm just kidding. Doon lang ako nakatapos ng sinasabi ka na 9 mornings kasi because you are member of the choir. Yes. So you have to you have to join all masses every morning before the Every Christmas. day, and not only every Sunday. Yeah. Okay. No, every day, the 9 mornings before the Christmas. Because Okay. before the Christmas Eve, because you will be the one singing in the mass, in every mass that is being conducted by the chaplain. So, naging successful din ako. I have also, Do you have a family now? yes, I have 3 kids. 3 kids. And they stay in Manila or dito in Before they were Ilocos? staying in Manila, but due to the pandemic, I have to pull out there here. My wife is necessity. also under the government service. He is actually the warden of Pasig City Jail. Wow, Present. the same BJMP. service. Yeah, he's BJMP. Okay, She's that's very good. BJMP. Sir, agad kita great dito ni Gina Joven Flandes, Susan Referso, and Jerome Guzman are watching. Yes, ma'am. Iso nga kunada, dati may sa keep safe everyone. Greetings to all of you from Athena Lopez from London.
Wow. Ni Apo Susan refers to, I love the concept. Yes, Share your blessing in loving their sharing. Kudos. Kunana kanayo, sir. Thank you. Gina Hoven Flandes are again watching. Ni Virginia Nicole Heredia Saveliano, the daughter of our good congressman, is also watching. And Ed Jimuel Sonido is also watching. Happy viewing, please share this. Okay. Medyo naladaw tayo kakabsat. The technical problem tayo tatay. Yes, ma'am. Ken, kunami nga rin, dan sama uram nga nang, Paisuman. nga nang interrupt that Yes, connectivity tayo. Ket agpaison, ni Apo Chief Inspector Rex ket na natawagan, he has to go rescue, on rescue, dito'y Pantay Daya, vegan. Sapay kuma, tawan una iti damages tayo to Yes, properties, especially on lives. So, saving properties and lives, ti pa naka-theme iti Bureau of Fire Protection. Actually, that is the Sir. primary mandate of the Bureau of Fire Protection, saving lives and properties in all types Right. of disasters, calamities, and emergencies. Okay. So that is part on our logo to protect and serve. So To protect and serve. But there is also the service, courage, and honor, just Yes, like PNP, yes, na dati deto'y logo yun. Yes, ma'am. That is courage because every firefighter must have to obtain that nature of being courage because you will be Courageous. risking your life in Right. saving others' lives. Right. Oh, so They courage. So they service, sir, of course. serve without fear or favor, Yes. everything, Yes. and the so-called honor. You have to Honor. be honorable in making your service to the people. Apo. Nanggigan tayo, Apo. Iti Regional Task Force COVID Shield Commander tayo. Okay. Ken, Regional Deputy Director for Operations, si Bureau of Fire. Padasan tayo nga kontakin live through phone patch ni Senior Inspector Rex Chief de la Cruz. Inspector Rex, si staff mo, sir, dito'y vegan. Hello, good afternoon, Senior Inspector Rex de la Cruz. Yes, ma'am. Good afternoon. Daragiti aming buy-buya at madaydayong TV station tayo, Kamsat channel. Kumusta iti sitwasyon tayo dito Pantay Daya Vegan, Inspector? Yes, ma'am. Da kami dito pantay laod that ongoing iti mapping operation that balay iti certain Rabanal resident. Okay. That controlled maten iti dati uram that dami nagiti fire truck tayo dito nga talo ma'am nag-fire suppression. Okay. Anya nga oras nga nang rugi data nga insidente, iti uram dito Pantay Daya. Pantay laod ma'am. Ay, Pantay Laod. Naununeg pa, di Pantay Laod. Hanggang ket sika ket taga Pantay Fatima ka. No? Iso ti pa nakaamok, Inspector Rex. Yes, ma'am. Before 6 tatay, danag dita radio station yung tatay, di dati tawag, kaya automatic immediately tayo nga nag-move. Oo. Kasi dati bagada nga mororam dito Pantay Laod, two-story residence ni a certain Rabanal resident. Rabanal. Mano iti miyembro iti pamilya nga napektaran ditan, Apo Inspector? May isa layo, ma'am, ti balay nga naapektaran dito sa naaliptag nagiti pumbero tayo. Good. Dati mo nga wag tatay kadi bagada nga dati aposte nga maururam pero hindi makasidagdan sa balay matgayam na two-story residence matgayam ni Rabanal residence dati may bagada nga ti maururam ma'am. Naamuan nyo kadin, noan niya iti gapo, iti naramid nga uram ditan, Inspector. Ma'am, madamapay lang iti investigation tayo, kadag iti investigators, iti Vegan City Fire Station. So nga, manarimaan kay Met nga agipaspasuyoten, tinagitoy ti danom nga mang tipeden, iti panakay-spread, iti uram Yes, ditan. ma'am, controlled dati oram na madamati mapping operation, dagiti magigiting nga bombero ti Vegan. Ano niya ti mapping operation, Apo? Sir? When we speak of mapping operations, ito dati ko na nga siguradwenda nga DJ uram ket hanen nga agsubliw nga agrikindel. So Okay. tatta na control dan hanganing nga dumakkelen ngam gaputa dapel ang usok biro kan amin dagiti nabati nga biggang uging nga mabalin nga no mabati dagiti ket no pumanaw to di fire truck ket agbalin nga dumakkel agsubli. Okay.
So dahil ti kun ada nga mapping of Mapping. operation na ti fireman's term na dahil apo kat overhauling operation nga kunada. Overhauling. Oh, Kasi so- kung matilugan, i-overhaul mo. Yeah, so masapol nga ikatanda dagiyero, bubong, amin-amin, baliktad din. Dahil ti may isa nga pinaka-risky nga trabaho ti bombero Okay. ta, dahil kat during the mapping of operation, mabalinda nga matinag, mabalinda nga at makabadag ti lansaw, no, mapandagan ka dagiti pospos Sir, kay. nga ti message mo, ti staff mo dito yung vegan ni Okay, Chief Inspector de la Cruz. Senior Inspector de la Cruz, you have performed a splendid, very, very good job and job well done, and congratulations for your Thank you, sir. Thank you, sir. for your immediate response to that fire incident, and expect for a letter of commendation from your provincial director. Wow, Thank you Carry very on. much, sir. Thank you very much, sir. Please carry on and saludo kami kay Ka-Aporex, ken iti opisina ti Provincial Fire Director ta aksyon agad. Anya, aktual nga service, ken diretso, linibasan na kami dito yan, pinanawan na kami dito yung studio, just so you can address this fire incident, DJ pantay laod. Anya iti message mo, Apo Inspector, kada iti agbuybuya, kada iti trabaho ken serbisyo, iti Kabsat Channel. Message ko kada kita buya kat thank you di pinang support tayo. And nakasama to support tayo iti bombero apo. Ken kita antay ko mati aglawlaw tayo. Ken kasama dagiti connection iti electrical tayo tayo sa ti number 1 nga pakaramidan ti sunog data. Tayo segundo iti imbaga dati kimbalay ma'am sir kat kasla dati connection iti convenience outlet na. Outlet. So, electrical wiring plata, iti cost. Iso nga galalwag tayo aming kakabsat. Kitain tayo nga nalaing, dagiti connection, iti electricity, dagiti outlets, ken dagiti wiring tayo, iti balbalay tayo. Kasama dagiti shelain, paglutuan tayo ken aming appliances. Agyaman kami, Apo Inspector Rex de la Cruz, alwadan niyo dita habang nagmamapping kayo, dita fire area. Sapay kuma, takang kanayon kayo nga maprotektaran. Nakamas kamit laing dita. Yes ma'am, complete PPE tayo ma'am. Ti pantay agrespondent ti may nga uram. Okay, thank you very much. Saludo kami kanyayo Apo nga taga Bureau of Fire Protection ta aksyon agad. Talagang trabaho ken serbisyo nga programa, ipakaamu tayo, ipakablaak tayo, pablaak tayo. Dagiti aktual nga activities when mandato dagitoy nga national government agencies. We would like to go back to our provincial director. Sir, congratulations for having such a smart and attentive, no? Nga staff dito vegan, sabi ko nga maulitin. Ket nadamag mi nga danaramid nga uram di San Vicente, you must be aware of this. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. anya dinaramid di jay, sir. DJ San Vicente ma'am kat adda yen nagsindi iti basura da gargarami. Ket nabaybayan da ket nairaman DJ may isang kamarin nga ket daksang gasat ta adda gayam naidulin DJ nga paltog. Oh. Ket babaen iti panagkayamkam DJ apoy bimara DJ paltog ket naka-chamber load. So God. nga adda tinadisgrasya DJ San Vicente DJ nga aldaw. Adda nasaktan. Adda nasaktan, adda Ngam, nadisgrasya. anay Nga, ospital. may hospital nga hanmat gidi nga na grabe Right. tahan nga DJ vital parts ti bagina ti napuntaan DJ bala nga pimutok. Bala ti shotgun. Nasalbar met laeng. Okay, nga magannag tayo Apo. Apay nga ikabilyo iti ammunition when iti armasyo kadagita nga parte iti balay. No? Actually madamamit tin iti mapping operation DJ ma'am ket biglang pimutok DJ nga paltog. So nga nasayat daw ni tahan uni nga kuhaan nga DJ bunga nga ti paltog ket nakatutok iti maysa nga tao ta sigurado. Napay kuman. Medyo sabali ko tinag kuan na. Okay. Parang nandito, nanonood din yata. Nagmo-monitor po ang ating butihing congressman. Nanonood sir, po good. siya, Good evening, sir. Good evening, sir. Nandito po sa programa natin ang ating magaling na Provincial Fire Director dito sa Ilocos Sur, si Superintendent Bonifacio Sicarta.
perhaps gusto niyang ulitin yung pagbati sa iyo at kung ano man ang Yes, sir. mensahe mo, sir, at request mo kay Congressman. Yes, sir. Good evening po. First and foremost, sir, I would like to introduce myself. I am also a member of the Reserve Force of the Philippine Army. That time when you were commissioned as major in the Reserve Army, Yes. I was the corps commander of the UNPROTC unit. So, Okay. kilala ko si sir because he also Okay. reserve officer of the Armed Forces Yes. of the Philippines. Kahit kuman sir nga ulitin, ti agyaman, iti panang allocate mo, iti pondo para iti panakay patakder. Iti permanente nga provincial headquarters ti Bureau of Fire Protection dito iti probinsya tayong Ilocosur. Ket nangrugin sir ti coordination dagiti contractor ket supposed to be rugyan da ko may demande ngem Lenten season gaminen nagpost dalangin di tarpaulin di jay nga nandani marugyanen ti provincial headquarters ti Bureau of Fire Protection sir ken datingitek nga hanmi nga na iprograman di groundbreaking ta dagiti pandemic gamin ket maditi convergence. So barbareng sir no malpasto ta si kanto met laing sir ti guest me iti inauguration na dito provincial office tayo sir ta hanga may patader dito yun hanga gapo kada kayo ket sapay ko sir tagtultuloy lata ti support tayo ti Bureau of Fire Protection ket iti buong although ti buong first district ket adda fire station nan ket matulungan tayo to kuma ti babaen iti opisina yo nga dagiti ilili dito sa second district nga ang fire station na ket mapaaddan to kuma ti fire station. Okay. Sir, thank you very much, sir. Nangyagan tayo apo, ti panagpatang ni apo superintendent, ken panang mensahe na iti ngungutin tayo nga congressman, ni apo D.V. Saveliano. Yes, Adu dagiti na itulong ni apo D.V. ti Bureau of Fire, nung Manila, adari di nasuratan tayo apo, iti DILG, nga may kan iti dakkel, nga fire truck Yes, dito ma'am. Heritage City sir Yes, ket naited na met dayto yung request ni Apo Dili. Ken babaen iti panagtulong ti giti legislative bodies ti House of Congress ken giti House of Representative ma'am nagbarbareng no maprobahanen ta in nalpasen ti approve na DJ House of Representative nalpas met to third reading nan DJ modernization program ti Bureau of Fire Protection ket nan anayton dagiti kaming ti bombero nga tumulong kadagiti kasapulan. Tapno mailigtas dagiti biag ken sansanikwa dagiti kakabsat ken gagayem tayo iti buo nga pagilyan iti Pilipinas. Ket barbaring na maaprubahanen ta tuloy-tuloy ton ti procurement kadagiti naduma-duma nga fire trucks, naduma-duma nga equipment, rescue equipments. Kaya nandapay programa nga karon to ti rescue chopper ti BFP. Wow, to helicopter yon. Nadadaras to ti isa sangpet mi kadagiti luglugar nga haan nga madanon ti fire truck tapno may sayang katmi dagiti pagrebengan mi nga magserbi kadagiti umili tayo. Okay. Dapat dito may isang damagik sir may panggap ti Magna Carta iti Bureau of Fire Protection. Anya ka di daytoy ay awan ti Magna Carta kasal di PNP at dito Magna Cartada. Ngem uray no kasta anya pa dagiti guidelines when proyekto yo dito Bureau of Fire Protection. Nahantay pa na discuss dito. Actually so nga napanak di regional office that time ma'am tapang alaen dagiti medical ken emergency supplies para iti pag nakaisayang kat ti Oplan Semana Santa, okay. Summer vacation ken lakbay alalay iti Bureau of Fire Protection. So nagdaldalias at kay tatay iti highway, makita yo dagiti posting ti Bureau of Fire Protection ket si sasagana da nga tumulong na nyaman ti mapaspasamak iti luglugar. Kabayatan inte pa nag-celebrate ti Lenten season. Okay. So dayjeti hanggo pinadiscuss tatamam ken kasla na-discuss ko aminin dagiti programa iti Bureau of Fire Protection ket kuman nga ipalagip ka dagiti kakabsat ken kay kaprobinsaan tayo nga ti Bureau of Fire Protection ket ti sasagana nga tumulong anyaman iti mapasamak ditoy probinsya tayo ket si kakanayon kami nga maki-coordinate kadagiti other government agencies, volunteers and institution that would help us to preserve lives and properties in any event of disasters, calamities, and emergencies, particularly on fire
emergencies. Ta sumot iti ti mandate iti Bureau of Fire Protection. We see how relevant dagitoy activities yo kadagitoy nga panyempo. Yes, ma'am. Ken appreciate mi apo superintendent datoy panagbiyahe manipod di regional headquarters di La Union aging gana didtoy. Yes, so actually less than 4 hours po yung travel ko, but I have to do okay. I have to do it. Yes. Because it's the part of my job. Yeah, to Sabi nga nila sa disseminate Bureau of and Fire partner. Protection, yung hymn namin, kahit saan tawagin ng tungkulin, buong maaasahang tutugon pa rin. Wow. Pakiulit po 'yon, sir. Kahit Ang first phrase, ang first word po ng Bureau of Fire Protection hymn is kahit saan tawagin ng tungkulin, buong maaasahang tutugon pa rin. yes. Yan po ang Bureau of Fire Protection ng Wow. ating bansa, ang mahal na Pilipinas. Among sir, kunana ni Inspector Apo Divi, kunana tayo, tiyang muna, mamit na kadto kasto na iti patarayda. Mon monitoren ni Chief Marshal Rex de la Cruz, iti panagbiyahe ni Sir Manipod La Union, iuray mi ni Sir didtoy. Aging gana na mamin, addad jay taleb bantayan. Di ko addad to'y veganen. So nga, saludo kami po kada kayo. Yes, ma'am. Iti pa nagresponde yo haan nga miga po iti fire incident, but your collaboration and cooperation with the media as well as this kind of program of our good Actually, congressman. that principle, ma'am, was learned during the time when I was in the army. Di ko nadang offense is the best defense. Dita po ti special forces Okay. in the armed forces. By means of doing something offensive, etikot ko nadang offensive mode iti Bureau of Fire Protection ta kabayatan nga awan ti uram ti Bureau of Fire Protection ket naarigtak nga mga palpalagip ka dagiti gagayam ken kakabsat tayo dagiti kailyan tayo dagiti bambanag tapno malapdan tayo ti panagraira iti naranggas nga sunog ket maispal tayo dagiti biag dagiti tattao ken sansanikwa dagiti tattao dagiti mi nagpuunak nga no apay nga nagbalin lang nga successful iti serbisyo tayo di danak iti NCR every now and then nga invite dak apo nga ag-talk ag-conduct the lectures talaga nga I always find time to return the favor to the people nga mangpaspasweldo kinyak ta kasapulan da nga talaga ta kunada iti agas iti nakalipat ket palagip. Ang gamot ng nakakalimot ay paalala. Wow. So most of the time dagiti activity iti Bureau of Fire Protection ket paalala lang apo ta amutay nga talaga dagitan. Ket kas kumata iti COVID pandemic tatana po ket ipalagip man being your regional task force commander COVID shield kadagiti kailyan tayo dito'y probinsya tayong Ilocos Sur. Surutan tayo kumaapo dagiti pagalagadan. Dagiti kunada minimum health safety and security protocol standard. Tapno naanay nga malapdan tayo ti panagraira ti COVID-19 palagi tating iisipin nga dadi kasangsango tayo ket asymptomatic. Baka lang makaran ka. Okay. Tapno hanggang nga maakaran you have to protect yourself. Wear mask, wear face shield and observe physical distancing and that is always being reiterated by our experts. Manipod iti DJ national tayo nga kanayan dang ulit-ulitin ket no aramidan tayo dayjay babaen iti panangaramid tayo panangi religiously doing that malapdan tayo iti Wow. ti panagraira ti COVID-19. Starstruck ako kay superintendent. Because if others are not safe, everyone are not safe in COVID-19. So, Sir, dapat agree dito watching ni Alan John Lopez sa vlog, ken ni Jenny Ann Vicente Rapacon, happy viewing kada kay amin na po. Thank So you, nga ma'am. alayon mi na po iti last message mo, sir. Aduti na balitukan nga na isaritam dito, yagyaman kami unay. Anya rita, dapat gayam. May pumapasok pa. Good PM, ma'am, sir. Watching from Lidlida Fire Station. Yes, Ti Lidlida, Ilocos Sur, Bureau of Fire Protection. Romeo Medrano is watching.
dapat ti Ilocos Sur Provincial Headquarters. Yes, ma'am. Nagitao ka dadali. Oh, watching Sir Ma'am at Office of the Provincial Fire Director. God bless everyone and keep safe. Thank you for watching. Nagasat tayo nalaing nasirib daytoy Provincial Fire Department or Fire Director tayo. So, agyaman kami apo kadagitoy messages yo. Good evening, ma'am. Sir, watching from BFP San Vicente. Dati siguro dagiti nagresponde ti dati nabiit nga insidente Yes, di ma'am. jay San Vicente. So, sir, alain min iti last message mo kadagiti apong agbuybuya. Actually, kadagiti apong agbuybuya, ken dumdumngeg iti dating ang programa. Kahit kuman iti agyaman kada kayo amin, kahit sapay kumata, ti Bureau of Fire Protection, kahit kanayon na langin nga gipalpalagip, kahit haan ko mga agtrabaho, tapno umayra mispondi kanyayo, kahit aramidan tayo kumaamin, dagiti paganurutan, nga insayangkat, dagiti giti government officials tayo apo tapno suruten tayo kung mga kanayon tapno malapdan tayo di pa nagraira diti COVID-19 virus ta nanayton ti panakalukat iti ekonomiya tayo pagilyan tayo ket iti fire prevention apo ket nandani malpasen ngem kanayon ko mga aramidin tayo iti fire prevention day every day haan lang ng mga during fire prevention month tapno nan anay ti panagtultuloy ti panagduras ti ekonomiya tayo ken sarili tayo nga panagduras iti papamilya tayo. Thank you very much, Superintendent Karta. At dapat pahabol dito yapo ni Lizelle Ashley Quaney sent 45 stars to the BFP. Ni Payer si Bogam 45 stars. At the equivalent na dating points para ka dating programa, sir. Kastamet ni Neil Erwin Aquino, congrats, sir. Kung nanaking ka, Ket ni Jonalyn Pasqua or Pilia Ragon watching from Santa Lucia, Yes, sir. Ilocos Sur, Bureau of Fire. Region 1, ma'am, sir, stay safe po. Yes, ma'am. So, ado na gitay nagkablaw nga adda iti opisina ti Bureau of Fire Protection ken ado ti civilian nga nang TED iti nakadado nga stars para iti opisina yo, sir. Thank you very much, ma'am and sir. Okay, nagasat iti Ilocos Sur, ta aktibo, ken talagang outstanding iti service, iti Bureau of Fire Protection. Kaya't kumana po as my last or concluding message, adda iti top 10, iti Bureau of Fire and Protection, may kawalo, kadig iti amin nga national government agencies, iti daytay kunada nga panang-address na dagiti concerns and public opinion nga kasatay in ganwat iti Civil Service Yes, Commission. Land Bank of the Philippines, number 1, adun ti sumarunong yung top 10 may kawalo apo ti Bureau of Fire Protection. Congratulations! We feel grateful tada ka itatang malem, sir. Manmano ti kaskeng ka nga tumaray nga from an office responsibility. Yes, At the regional office nga tumaray nga umay ditoy live show tayo, ditoy programa tayo nga trabaho ken serbisyo kastamet nga at the live kaslati Live response. response iti Bureau of Fire Protection. Nakasarita tayo ni Chief Marshal Rex de la Cruz iti Vegan Fire Department or Bureau or Station. So nga, nagpintas ken din dito ngaldaw. Agyaman kami, sir. Yes, ma'am. Ulit-ulitin mi tigyaman. No problem, we wish you all the best. We wish Thank you you, good ma'am. luck. Please stay safe. Ang lang agaputa COVID-19 pandemya tayo pailaing. Oh, ma'am. But because of your mandate, there's always that risk. Thank you very much. We wish you good luck. And agyaman nakapo kada kay amin nga nagbuya manen. Kaya nagiti kabarbaro nga nagbuya. Shout out kanyayo. Nganda iti amin nga fire stations si probinsya tay nga Ilocos Sur. Bye. Daimbag nga rabitay amin. I love you all.